siyajabula kubona nekuvusela umhlaba ukuthi siyabonga kakhulu kunibona bekunene ninganga lokuningaka kuyajabulisa kubona uzawe eMaswati esiswatini sakithi solo nisibambile bekunene bekunene nembalana ukuthi dokuyezwana nibonakale sibonakale sibaya ukuthi siyaphuphuma kuswelakala nendzawo neyokuhlala ngoba sesivele siyabonakala sibaya ukuthi sesincane esiveni bekunene live selakhula sibili kuyashuke ukuthi konke vele ufuna kanje kubukwe nako bese nemisimeto netibaya kubona so nembala ikhule nato utokhonakala ukuthi nasilapha nembala sihlale kahle kungabe kuminyetelana bekunene bekunene namuhla sibonga imisebenzi live lonke leliyendile bekunemikhosi lapha lemikhulu lemihle eMaswati athandaza kwaba kuhle kwabonakala ukuthi imisebenzi yonke live lebemkhulu lefaka ekhathi bo 50-50 uyahamba kwaba kuhle ngasekunene nelive lonke labonakala ukuthi noma ngabe kuthiwa kukhona lokushodako lasilive ngeke lihluleke usilubambe lo msebenzi bekunene sikukhanze ukukhulu kakhulu lokho ngoba live la ubamba kwabonakala umsebenzi kwaba kuhle nembala nalabaqhamuka letiveni nalena solo namuhla nabo bayadumisa kubone eMaswati angilesimo la ngeso sona kubamba umzabo nekubonakala nje ukuthi abantu labathobekile abantu labaphansi labahloniphako labanye ndi baye bafike basho ukuthi ninenhlanhla bakangwane nisene kuthula lokunjena nisene kuthobelana bavele badumise kakhulu ukuthi akusasiva malena ukuthi ungayikhanza emaveni bekunene ukhuluma ke lokuhle lokunjengaloko nami ngithi ngiyawubatisa bakithi bakangwane umhlaba uyadumisa na ufikile ubona indlela live leliqhelelana ngayo kungokuhle kakhulu lokho bekunene sithandaza konake nembala ukuthi live liqhubeke libe nalenhlonipho libe nalokuvana libe nesibusiso noma ngabe kwendiwa tindvodini letinjani wonke kubonakala ukuthi vele kuhamba ngesigaba lesifanele bekunene bekunene nembala kungilokuhle kakhulu lokho siyati ke ukuthi eMaswati ayawufundisana nalena ngoba bonke nalabalena uyubeve basho neMaswati lamayinji lokhanza le kubonakala ukuthi ayawuthekela lwati nawo ayadumise kubona ukuthi kangwane solo live lakhile babeke indlebe babona eMaswati abambene ngolokuhle lokho nemisebenzi nje yelive njoba naku iyendeka nayo iyadumiseka kakhulu kulamalanga nini bekunene kusuke umsebenzi welibhaliso kubhalisa ngelonyaka
siyeva la bavele basesangweni bayabika ukuthi awu live liphume ngetingane kakhulu njoba belibhalisile nakwiwa elikhethweni eminyakeni lasihlanu lengcile phinze futhi libuyile kepha-ke lonyaka bayabika ukuthi awu libuye ngetingane kakhulu live bekunene bayangibikela ukuthi-ke nakubonasa ukuthi nakubhaliswa eminyakeni lengca wabonasa ukuthi kwakukhulunyelwa tinombolo leti lapha kubo 400,000 netinombolo leti ngaphandle lonyaka-ke basi-ke tengcile lapha ku-400 netinombolo leti ngaphandle 1000 tize tavele tafika ku-500 netinombolo letingaphandle wema-1000 wesive letibhalisile bekunene kepha noma kunjalo setibhalisile njoba nje kuyabonasa ukuthi tinombolo letikhule ngato elibhalisweni kusho ukuthi kulapha nawubuka kulapha kubo 115,000 wesive lesibhalisile kepha-ke bayabika ukuthi solo live libe solo liba memeda ngalana ngalapha nabo basangakabhalisi bavele bayabamemena bafana benkosi ningavali ibo sibikeni emakhosini ukuthi kungavaleki iminyango kuqhutshekwe kubhaliswe ngoba sive solo sisesikhulu lesafisa kubhalisa bekunene nembala ngena ubuka lo libhaliso lonjengalolu uyabona ukuthi cha nembala live lisethe lesigaba sokuthi ngeke ngasala nasakha live lakithi nembala ke ngilokuhle ke lokho bekunene ukuthi nembala nakwenda umsebenzi lonjena uve nemalanga bawancomile ukuthi kuyawunconywa ngaleli langa leli nalo umsebenzi babuka ukuthi kumbe engxenye livi lawo belisolo lifanana nemiyakeni lengqa kepha-ke kubona ukuthi live likhule kakhulu akwakhanya ukuthi nema-logistics sekufuneka kube na plan lomunye lowentekako ukuthi noma bebacelile ngababusisele emalanga ukuthi kuyawiwa ngaleli langa leli kulesigaba sokuqala sebayabuya-ke bayangibikela kule msebenzi lo ndlela lo ngiyona bacela emalanga kusale kushintshe emalanga nawo-ke lawo malanga ngithi cha kulungile live litawuvele kutoze kwendeke kahle umsebenzi kube kuleso sigaba bekunene bekunene nembala-ke nakuyiwa elikhethweni kumqoka nalokuthi sihambe ngenhlonipho sihambe ngemusa sihambe ngokuthi bantu bayati ukuthi sinemakhono singacabangi ukuthi bantwana tinyama tabo nabogogo ngibona labatawusimikisa eParliamente ukuthi tinto letinjengaleti ukuthi tinto letinjengaleti tekubuka ukuthi kumbe umuntu nakangaqapha ente lokhu naloku bangathuke bantu bamkhetha nase uwende simo lesinjengaleso usuke sotifake nelithumbi lelimnyama utawuthi nje uqhamuka kubantu babone lo muntu lomdlile lapsweni mangalo ukuthi lona unani lona sesisho ukuthi-ke akusiyo-ke into lesihlava lena eveni nakusiwa kwenta umsebenzi longaka welive bese uva ukuthi
bantwana sekulukhuni ngisho nekubathumela esikolweni sebayesaba abadala utawushiya mthuma umntwana esikolweni hawu uve bheka esikolweni akasabuyanga kuthi-ke asikugwame lokho bekunene vele kungabi into lesingenako ngoba asisibo bekuthi sibekuthi sidle tinyama tebantu inyama yomuntu iyamvalela la emhlabeni iphindze imvalele nasezulwini umuntu bekunene bekunene siyakholwa-ke ukuthi-ke nembala wonke umsebenzi welive live lonke labangwane litawuqhubeka liwusekele ngesigaba lesifanele ube muhle kubalwe bonasho ukuthi nase sikhethile njoba ka uphethe live libuye nembala lokuhle ukuthi yonke imisebenzi solo ilandzela dona tincomo lengadibeka bekunene njoba live lanqoma nje wabonasa ukuthi labeke emabandleni ukuthi linqoma kuhanjwe kanjena nemisebenzi nalena kuyendiwe kanjena nembala leto tinqomo leni solo natibeka vele live liyaqhubeka kambe ngato bekunene si kholwa-ke ukuthi-ke nabomake njengoba bomake lihlangothi langakabo luye bese lisalela ngemuva la eqhethweni kuthi awulive alilibuke lesigaba sabomake nanabo bangabe solo linani labo libe lincane kuthi nelinani lalibomake libonalise ukuthi nalo livele kuyabonasa ukuthi ungibabe ungimake kuthi leso kungemehluko ngoba na unalo likhona ukuthi ungasebenta wena umehluko emimangweni ungavele kubukwe kube kwembili lelikhono lakho libukwe ngalana ngalapha ukuthi nembala na kulabasha na kulabanjani sesivele siyakholwa ukuthi live njengoba seliyawufuna timfungu lelibonisa ukuthi timfungu lethi tawubuye nkosi ikhona ukusebenza kahle umsebenzi bekunene ukuthi nembala sengibona namuhla kunibikela so njoba lesikhathi sengisovele sekuthi sekuyiwe ekhethweni nemisebenzi yonke njoba nemisebenzi iba khona lebeyibonalisa ukuthi beyisetshenzwa njoba neparlamente beyikhona nje sekuyabonalisa ukuthi nembala nasekiwe ekhethweni sekufanele kuyosetshenzwa umsebenzi welikhetho bekunene kunatisa nje ukuthi nayo iparlamente njoba beyisebenta kulawuthi-ke nakuphela lenyanga njoba lenyanga iphela leya Juni lemhla ka-30 bekunene bese bakwathi-ke baqhubeke nabo bangenela khetho live lonke kutosetshenzwa kahle bekunene nembala-ke uyawuthi nase kunjalo njoba inkosi ngeke yasala iyodwana lingasala lelo bandla lelibonalisa ukuthi liyaphindze liqhube nalo kube nemalanga lawo lathide labonakalako ukuthi njoba besuke nabo becabinet bese baphinde bashiya nabo PS ngaleto tindlela ngekwehlukahlukana kuze kubonalise kuzo sekuphindze njalo kwakhiwa lo musha hulumende kuthi nako lokho kutawuqhubeka kube khona nina bekunene sesifisa ukuthi bekunene njengoba livelela sukuma nemdlandla longaka alivele liqhubeke naselikhethweni njengoba ningilethi inombolo leti lendibhalisile kungabe ukuthi lo sengibhalisile sekuphelile kuthi nakhona nasekukhethwa
nivele niphume nibe ngaka ngoba lana kuphela kukhethwa kuqhamuka abantu labaqhamuka le emaveni bathola ukuthi bakangwane njengoba bakhuluma ngetinkundla ingabe banjani badisekela kanjani ngulapho kwena nani ufuneka banikhanze nikhona bela nifake amandla sibili batobona bangeva ngelibhaliso hawu bantu lebe babhalisile bangaka kepha nasebathi bayabuka ngalamalanga elukhetho awukhanje tinombolo kumbe setingasafanani naleti nombolo telibhaliso kwekutheni ufuna nanga lelanga nasekukhethwa nivele nibe njoba benibhalisile bekunene uthi ngiyona imvolena lesibonako ukuthi iyawulakhela live nembala bantu batifunze tinkundla njengoba nembala kungumsebenzi wemaswati kuthi ahambe afundzisa ngato tinkundla yini kuke kwetala omunye professor lo lapha kithi wathi ongibikela wabhala incwadi nje lenhle lengayibona yinhle lencwadi lefundisa ngetinkundla ngoba umsebenzi wakithi usesigabeni lo sifanele siwufundzise sifundzise emaswati siphinde sifundise nemhlaba ukuthi unjani kwendele ukuthi bantu baqoqade lo msebenzi utho nasikhuluma ngetinkundla sikhuluma ngesystem lenjena njengoba isystem lena leyaphekwa lapha ekhaya akusho nokuthi kumbe iyalandwa etivenini yinto lesukunyiswa ngamaswati ubonakalisa ukuthi emaswati asukumise umsebenzi wawo imvo yabo bekunene na kungumsebenzi wethu ke ngilelo nalelo swati linesigaba lefanele lisidlale esigabeni sekutheni nembala kuphakamisa lo msebenzi uqhame ube muhle niqhubeke bekunene kube naleni yakujikijela esivivaneni ngaletho indlela leto ningadenda njengoba nje lo professor engikhuluma ngayo wabhala incwadi uthi uyithumele emaveni wonke naloyo lapho ongafike avele avakale khona aliphakamisa livele lakangwana phakamise tinkundla kuvakaleke ukuthi umhlaba live leSwatini litibusa kanjani ngiyona impilo njengoba impilo yethu lapha kithi eSwatini leyo bekunene uthawu bekunene ngalamagama bekunivusela nekunibikela wona umsebenzi welukhetho njengoba umsebenzi welukhetho ungeke wasukuma ningakabikelwa lapha esibayeni njengoba sembikelwe namuhla hawo umsebenzi njengoba vele bosuvela uqalile ngelibhaliso soyaqhubeka namaleti indlela tonke leti tawulandzela ukuthi ngiloko besonibikela bona bekunene siyabonga uNkulunkulu anibusise nonke bekunene ayike mlalelo msathu wangwane besilaleke lapha ke iyona ngenkulumo isilo semhlaba inkosi imsotho